Tracey Boakye one say akwadworo a say wodi furu mo frabrem e di anyini e wo awalem empratwe mu no a de bia so la also pe Nanny amoma betena wo fie no Nanny no we Tracey one say be me awale ne mekasa ne ho ohene woni Nanny akwa nya do a afei e na opamo Nanny no Tracey fa ne bra back AdwenepaheneTv otwa supire kwabrefo waye kwa bibrim hanbafo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tomtibi Ghana this my Ghana say for your muson for AdwenepaheneTv aka Enkrata mu King Kong aka fufuo kin aka be ma yemfa na yerenim enya fom aka mitwa na omote Mr No Pressure odi ma chia pressure be de ebefa ebusua ende kwaso so no aye de no ahye video no aye de eda mai se de be down the video bi aba so nsa be de ebeka na we de ye da sole ya yanga se enu aba e Tracey Boakye what I say or wale ye Frank I wale bi ekoso kama utim say yes is it Tracey kra no aye de wachem atwo wa kra for fe a che say pictures e twagu ba bia bo say be man Tracey e na fu ho efe na bu say de no ka say sie ensema e twagu de me say ba ji wonsem ye wona Tracey e de beto ho what I say on the page so say eh omo dwene say e ne ba be man and ba be man no on ne ba be man e san pe e kan say Nanny foforo so obe control akra no obe hwa akra na yes ese ne ba ne de enya no kre abusonani bibi Tracey Boakye me ka kire ne say Tracey uti ma abonte nyame masa me kan ka Tracey ko ba abonte de dada o ensam hishada kam sanya me AdwenepaheneTv na me ti Tracey Boakye won ne say Tracey sabi wusi esui amanfo krumu na otetatala omo amanfo mpram na ko taletala omo ho na ode ye ya na ne wo ese wo so akwakoche eye Frank na onete but Tracey yesi sabio otubobo dan a esan de san ba so se otubobo dan esan ba so ade ta AdwenepaheneTv me kasa mbeka Tracey say ade a woda ye obi eno nipa na bi be ye because Frank na wa wale no me na nyen say Frank de ko te ye won kwa wodia me ka Tracey Boakye no nim say media agro me say Frank ntra Tracey Boakye e pre no ho a wonyem ya Frank ekokoye no ho ade because tama Tracey Boakye o ye wale nyina no e no onyem at the moment who say onyem na no say no mama Frank anyem ho ade a e ba akoye say ase adanko dada adwe sa de say me ye de ma Frank de e wale me abusa wo be Tracey Boakye Nanny a eye gay a no Tracey Boakye e wo ho a Tracey Boakye ko ba bia one gay ene ne ma ba bi akwanto otu bi one gay ne ma ene ye de ene ekọ obi atimi ka say gay de Tracey Boakye e hwe ne ye o akware de ntiri ye o akware de say o abusa Nanny any Tracey Boakye any issue bia da kopem say Tracey Boakye de wale ye gay no any Tracey Boakye any issues bia da o kopem so Tracey cancer Frank any Tracey Boakye wale ye ho na nsem no start ye ko akware yi kwa na Frank de ne to ehwe no akware yi kwa na Frank ehwe no ama say akoduadum krompo say ensem bia Tracey Boakye ehun nipa bi mu da beto tutu abonten e kire say Nanny no wo ye stubborn girl akwara ne ye stubborn to the extent say who Frank the way Frank amato ye gina on ahwe opepanyi kote adi meme de menkasa Frank adi ne de menkasa odi baten sema beto social media so AdwenepaheneTv yeso be duadum ne da brem na we na Nanny ne hu no Frank na say ase wo ne twa o dada no ho Frank so de o say hey me de manim de ya fa ma ho because AdwenepaheneTv Canada say AdwenepaheneTv chiri say Tracey me kote ne wo nkwa odi a to once AdwenepaheneTv ka Tracey Boakye say kote na nye Tracey nkwa ade I'm free to go ana e say no de enta Tracey ntimi ma abonte na kire say Tracey na ankasa no e say oba abonte a wa lusu poto no wontimi so ma because see ano say bio ade na wo ye nyana Frank no nim ntim ka Tracey Boakye say wonu say bi obi di Frank na kwano tum because wo na ade ye obi kunu na ade bi ye omo nti wodi bi aye amanfo kunu no saa na wo so wo kunu a wotem obi so edi bediu ntim kan ya abusia ensem ye say beto dwa e kire say Tracey Boakye apamo Nanny no because who no say Nanny no any the way onu okunu relationship ni sitia na no wedene Tracey decide say won fa Nanny a wanyine biem ofa wa wo ya akora wo ya anyina na o ma akọ wo ya anyina na o ma akọ because on pese wo no okunu abaye nyadoa on pese wo no okunu ba abaye yi because say man for kire say Nanny no esi an wo nya adwuma bia ene say passport mu no maami de otutu kwan Tracey Boakye won kwa de wa ya ade Tracey aya ade also de otutu kwan bebre na ese ode otutu kwan a wo so wo no okunu love no ti maami hu na maami pamo a Nanny obasa kwa kaya yo adwuma na abesa kwa na akora ntena wi ase nye akora bonesa ba ne nyina so Tracey Boakye me ka cho se oye kwadwofo
adwempanye na me catch you straightforward Tracey Boakye say bi oba wadru mpanyin fie so wale wo yes a mistake we aye dey nti say bi o mai wontimi control ma no mote wona me celebrity na me ye den na me ye den da bia hwe oba de on Tracey Boakye me catch no oba say o pese wo twe eye okunu da mo aduane so nye okunu de say o kofa Nanny na be ye den ma me kunu na Nanny so mi wem na Nanny yem say ya be ma de obedi no me catch no o de ti ko beka fom odini wi a case close once free okon Nanny no omu biem because sana esi Tracey Boakye Nanny ne ntem sana esi o Tracey Boakye ene Nanny ntem a en kan tetena e beka say house care but na de ya broflize no I may yi house care na de afri I Nanny what you say sa pepe amadina de eduru bi na gen emu Tracey Boakye biem because am se kotia Tracey Boakye eda ho no akora na ngasa odani kitwa sei ahunu bi kotia na Tracey Boakye eda ho no akora kitwa wi edna ni kitwa ahu na bede na wabu nti Tracey Boakye she that beto say an ne babe mo de fa ne babe ma no so boa ensema ekoso nyensem kuma edebe entra Tracey Boakye oko US akora no enye dey akora na sa Nanny na ye kan na so we Nanny no wo hefa ti Tracey me adwopa me catch say wonye kwadwofo a jai sa Nanny sem no so pese be ma no sabi okoye na bontimpo a eye be ma no koye na bontimpo eye but efie akokɔ awo nim sa akoro beto akora na ofie ho obeto akora na ofie ho ena nam se wo Frank so no woye mema na sabi o mukɔ wale ya a mutu kɔtena maaso no nti akora no so mu nti akora no wo kaso na akora no bebeda akora beto jeja no ho ama wo na akora no sa disrespect akoma wo yire Frank enye se bia me ka kire say obeto adi wo ntina akodi wo hu me adwopa me ka kire Tracey Boakye bo ho kapa Tracey Boakye bo ho ka tika Tracey Boakye bo wo ho no bema menye sa ade no because ma hunu se mo do na so no Frank enfo ni to baako enhwe nchen why stubborn bia pen stubborn bia why bia no eye fasi wa atwa bia wadi bo wiase emu tuntum emu fitaa ni nyina wadi bi eye manensi wa ese mo awo kama Frank katra oba na say Tracey Boakye say Nanny sine mu nyai fa now Frank no ye be mama twoman gina fie na wo so oba no sum Tracey Boakye na wo na ada nso di ne wo ye akra we nya obi aba o Frank menka say Tracey Boakye kofa wachi dabi Tracey de wo fa so do de Tracey no wale ye na lady asesa na emwa de Tracey Boakye ne Frank wale ye na wasesa na emwa de Tracey Boakye edo epel ti Frank sum oba no me adwopa me gina wo me na me yere wo ye no mama me yere anko na wo fo ho yesa me am sum no na me yere so hunu say yes woni be ma na tie be ma de ma wo yere dua na nya ode na wo yere ya aseso nya de enya ode nti Tracey Boakye me adwopa me fa ya wo wi a na matufo because say wa wo foforo nti say me krokro wa wo foforo nti say me adwopa me krokro nyesa kan be botu japa menye sa mistake no ma Frank enko abontin ko di ne nkwase asem ma ne fa mafie Nanny na mo fa fo mu nyina no wonim nipa no suban eni nipa no sunsum wona de obetete oba ma wo na the end no wasa be di ukunu esisi bebre ene gusu so e de esisi ko bako fa nipa na ba fie no nipa no oni bio but wo na wo bi na bako fa nipa na ba fie no o san e be kama o started to tomato to na yase ye yipe na kote awudi no madam kote e na wo akwa keto ba pedi madam kote onte se Tracey Boakye Nanny ne start so disrespect no te akwa no woni fie obiem te se Tracey Boakye na adwene se answer be fra America be do Ghana no o pe Nanny foforo but on pe de age ete sa akwa no biem o pe de o so akakra se de be ya Frank ani san konko di sa akwa na chi Frank yesterday pa ko be de me hu se Tracey Boakye wo pe e massa bi nipa e menya Tracey Boakye e ma na tanfo ma menya no enkasa an na Frank do so ma bema yesterday me adwopa me kana kora kire wo sabi o Tracey no onye kora na ene Tracey wasesa ese wasan no wawo se nkora no mo ho se ye wo ne ma na odi sie you ende ye mo amon kasa mo personal life me mo nwura obi abusu mu sa eno me da social media ene ye ka se Tracey Boakye me ka cho se jai akwadworo no na aburochira mpo no oba bi wo no nkwa ne te me ka cho Tracey Boakye aburochira oba bi wo no nkwa ne te ye na operation awo foforo woni be ma nti o otimi sole so ne yafum etimi ko gina kitchen ekoye aduane emponya bidi otimo atimi sole ko tete nsuo so ono atimi sole dwale ne ba
Ba mo mutrimo mo de na mo forget say ma wale. Mutrimo mo de na mo forget say ma wale. On the say some Tracey Boakye. Amount for captions, amount for church of found. Omo munim to deep pa no. On say mo keka. Eni nyina so no me je de say ebe no kore because nye no kore akomo fa ma to meka. Say Tracey Boakye Nanny na wo pe ne ho hia jai. Wa ankasa so pe wa wale yi pa. Wo pe so ne Frank tena na eni je ba mumu. Na mo bi akoso pa. Sa house girl for sem no fa to nchen. Now you young girl Tracey. Wo nyine duru say we are young. Ese wo na say bi wutimi treat wo ma no. Ehwe wo ma no. E ma be ma na wo na ntinu say me yere ye marriage material. Tracey ma wale ne kama. Hwe say Frank wo stubborn say kra na Tracey wo na be stop no me ka kire wo. Say Frank wo stubborn ntia mo stubborn say dey kra wo na be stop no. But the moment I go for Nanny e be fie no. Be ma on. Omu chichiri sa anyo ma no. Na ka wo ne yere no aworo wo hyehye nika na beduru ebi no. Make say bia wo be abonten. Nanny no be hu say be ma no kwa na wo fie. Ofa da ma me mfa nso ma we no da na to. Virgin be hu na Frank akene mo no breaking the virgin. Eno ano no. Ukofo Nanny bia ba ofie o megu awale. Me ka no credit akere me adwempan na me ka no credit akere. Just some abeton Tracey na ene den so be ba bonta beka. Because adwempan di kan fire na say Frank ni bibi on kan no ntum. Because ba bonta me fire wo. Eno kra so ma be fire wo. But you say the wa wo foforo. Nti enya wo na relax na chill. But Nanny no Frank sa de na wo ye ne de. Kwa bonta ko cha bonta kokowe. Na ja efi akokọ a wo wewe no. Nti Tracey Boakye asa nije kakra areho kakra enije kakra areho kakra Tracey me em de se wa wo afa ho afa ba. Ende e obi ade. But asma me ka cho ne say jai akwadworo no na wankasa ye aduane ma okunni na wankasa siw nioma fa machine esi nioma na yi na hata me ehunu se wo ye obatan da bia mo so na house girl na nannies na we na nipa no or the bad habit ama oba o de susum boni asa oba mu wasan be di kunegu so wasewu fie wasewa wale Tracey sa na wo pe on say we kitwa we mpo na wo pamu no yo we kitikiti ya otiti yesa no kresa nye no kresa Frank amono no e na opamono no ne next one so de wan hwe ya a broken heart e na abenya but me hye se obrenya broken heart ti Tracey your homework o me se den adwepan se your homework na ja yourself so rakofa oba bi abetetena ofie no ye begu awale ye edini adwepan ne aka nkratam kinkon abusa boso me kan fo tap send e da ma tap edwuma de ku a mo so asana person send diska e de ko Ghana nko adia tap app na me kan fo da ma first time I use app na promo code abehia e ya AdwenepaHene na wabu agu benya discount kama what I say sa pe na me kanfo eye data smart e da ma owre Ibrahim ama ne smart na eye je kwana ko tobi na so di siw dan Adwenepapa ene nhira na bebo abrabom abuso video ni sia mesrew enu baba ako dina ne business kama o US abonten so we no fraud bia mesrew tienenu nsem na contact no na so be ka esikafo eku no me de wasi Tracey Boakye ye bompaye sesebi asama meka akiro no wo be sesa wadwene na ogya Nanny na den me kana kore akiro wa nya sa na sa na obene ne agu ho na wasewu fie na wasewa wale edini AdwenepaHene me de maka akiro me ko peace out me na net say me gidi se rade adom ho ye mpache fem dan na US na me na ene de mabase me be can digital marketing business as much as me community na side business here or anything you need to be successful you choose the running on a global base. Yes, if you are seeing people be won't be now our organizers are doing very well. Me my massive results about this business and don't see and I'm saying no me standing my waist now me no more or change how am I willing somebody be to change their situation. This business can help them as it has changed my life. Anything reach out to me on my phone. I'm gonna send me link in soon and I'll give you the rest of the information. Means because I be what say now professional me nurse and this is all that I do. Me why me fear extra me yesterday more full time. Obi a room my mentor and a coach me a coach and that's a mentor womb and you need problem cry me wow and at the end of the year no on be mao tenants now they be file with tax. Also, their cost recently I went to New York for recognition, and this is the pictures that I'm showing you. And to me, you reach out to me because I came here to introduce this to you. Don't let this opportunity pass by you because if I did 2 years ago in Kenya, and to reach out to me, I'll talk to you soon. Bye. AdwenepaHene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi